Халық сен туслыхен орденлі шеш пілмеші яджилі Чуваш патшалық шамрыксен театре шавра жылне паллы дуре. Сагырвын билік шула шитне ятпа сцены стызыне саламлама онын ялан хитузесем. Драматург зембе художник сем, композитор зембе режиссер зем, тада баллах ветеран зембе театр үнерне юрадаган зембуштарын жеш. Театр черетлі шавра жылне шене жұртыра кітселме бірнешін хабартланны, кашни сынра, кашни сымахра балырад. Хальчен кильсер булсан да мәнбур чунжере хавалне юратны үнере барсадырышына коллективын шеденевіземде бызык. Ішне гура хизебе, Рашида Вадивишлі, Чуваш халық артизы Василий Павлов, Чуваш республики умынжи та Вадивишлі сем жен орден медальне девишінне кураганзем хытын алжып сайжындеш. Евхам ишлеме бұштаны театрда херекшиде жыл, Шамрыксен театрынча ишлеме бұштаны нумаймарға. Шағандеге Ваталида Назарова, Валя Сурикова, Валя Музыкантова, бір пары бағытыра ишлеме бұштаны жінзем. Ну, паллахынде чына хақалі бадыласта келемес, ешлескі мозым шавдері пысық, байхабатта бұрбектугіна хақаліге фестиваль сенде ергелес келет, Шамрыксен театрын фестивалі сенде төрдерен спектакль землардас келет, онда репертуара пуянладас келет. Александр Степанов пырта артиста драматургта. Ярославльде театр институты хыщен пугане театрынде ішленіскер, Шамрыксен театрне күшнішін пірттеугенмеш. Оның күнда нумай пызык роль қалплама дүргеліне. Выл Чуваш халық артиза хизеплеяда девішірі. Артиза хизеплеяд баны баллах выл пети хавғаландарад. Ішлемеді да вый барад. Иша вғытырақ баллах ұнда ховын малалла ішлесіне, тада пызык тивиш барзадырайды. Уна шавна малалыне ховна хизеплеяд баныне витха она кадардас болады. Театрын теп режиссеры культуруба үнерде пілдері шлешсем дунышын ядарлы медали девішірі. Паянхи культур министріне тавзымахи каласада өвіндімірінде тере тюре шарауымінде ыдахальден мұқтав юры юрлама юратман Иосиф Дмитриев. Анжақ министр чыныбех пулдарныне гура уны бірге тадах ырыс мақсем каламазыр түзеймері. Şu tijin ukşadülemen, şu jin ukşadülemen. Hal ucalıktık vallahi slestre de girirler, elektrikle de girirler. Мы şalva minister Fırantada diye bir yavalar yaşın. Avtobus gibi. Пызык экранжинде театр утсадухны күнжул. Піремі жудымсем, малданхи артистсем, теп режиссерзем Владимир Петров, Виктор Романов, Зоя Ердыкова, Алексей Васильев, Вячеслав Оринов, Станислав Васильев. Хальчен тенде тада Рашей классикень пилікшіре яғын хайлауыбе спектакль хадрлезестені жинегаларма булдарны театр Вунжар фестивальде шавшутра чегелешенде де курагансене Чуваш культуры бе балаштарны. Театр негізі жұтланат бір. Перейіп келемеші бұл дезе жұтладып Шамрыксем. Мүжін дезе ебір бізіне ябық театр бар зағарман, ятлы сомлы театр. Санзыр бұрны шүк спектакль бе, шеш білмеші лариатят нейлдемір, премий нейлдемір. Халық сен тұслық ордене, илмете тейбішлі бұлдымыр. Театрын малашне хитерлевізем тадада бызык. Вал үйлімде тыванжылхебе культурын управжи болса, кевебешініне келі жүлін жүраштарза ыранлыға хыюлын бұқтырчы. Чуваш еңгіларым Марина Корягина, Никита Углев.